twongeye ko ikaze muri sport update z'umuntu turavuga amakuru menshi cyane agiye atandukanye by'umwihariko mu irushanwa rya UEFA Champions League yo ku mugabane w'Uburayi. Haravugamo amakuru menshi agiye atandukanye by'umwihariko tombora yerutse ko ikomeje kuvugisha abantu benshi bagiye batandukanye cyane. By'umwihariko no munsi twaba tugiye kurebera hamwe uko amakipe mukunda muri benshi agera kuri 6 yose mu gihugu cy'Ubwongereza imikino azagenda akina ese iteye gute. Byinshi bigiye gusobanukirwa mu kiganiro mbahaye ikaze. Twibutse cyane imikino amakipe mu Bwongereza mukunda muri benshi azagenda akina mu mikino ya UEFA Champions League dore ko iteye. Dore ku ikipe ya Arsenal izatangira yakira ikipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage. Isura ikipe ya Dore yakira ikipe ya Atletico Madrid yo muri Espagne murayizi muri benshi. Isura ikipe ya Club Brugge yo niyo mu Bubiligi yakira ikipe ya Olympique Lyon mu gihugu cy'Ubufaransa. Isura ikipe ya Slavia Braga ndetse ikomeze yakira ikipe ya Kailata Alimata akaba ari ikipe itamenyereye mu mikino ya UEFA Champions League. Isoze isura ikipe ya Atletico Club do Bilbao mu gihugu cya Espagne. Ngayo nguko se mwumva abafana b'ikipe Arsenal aho muzahacana umucyo byinshi duhurira muri comment. Dukomeje ku ikipe ya Chelsea imikino izakina iteye gutya. Ikipe ya Chelsea akaba izatangira yakira ikipe ya FC Barcelona. Isura ikipe ya Bayern Munich yakira ikipe ya Benfica. Isura ikipe ya Atalanta mu gihugu cy'Ubutaliyani yakira ikipe ya Ajax Amsterdam mu gihugu cy'Ubuholande. Isura ikipe ya Napoli yakira ikipe ya Pafos nayo ikaba ari ikipe itamenyereye mu mikino ya UEFA Champions League ijemo bwa mbere. Isoze ijya gusura ikipe ya Karabag. Ese abafana b'ikipe ya Chelsea mwebwe murabyumva gute? Kwino mukino muzagenda mukina igiye itandukanye cyane. Byinshi duhurire muri comment. Dukomeje ku ikipe mukunda muri benshi akora champion uyu cy'Ubwongereza wa saison ishize akaba nta yindi ari ikipe ya Liverpool. Yo imikino izakina iteye gutya. Ikipe ya Liverpool ikaba izatangira yakira ikipe ya Real do Madrid. Ikomeze isura ikipe ya Dore yakira ikipe ya Atletico Madrid. Isura ikipe ya Frankfurt mu gihugu cy'Ubudage. Ikomeze yakira ikipe ya PSV Eindhoven. Isura ikipe ya Marseille yakira ikipe ya Karabag. Isoze isura ikipe ya Galatasaray yo mu gihugu cya Turukiya. Reka dutegereze turebe uko abasore barangajwe mbere n'umusore Virgil van Dijk uko bazabyitwara. Mu byinshi duhure muri comment abafana ba Liverpool mumbwira uko mwumvishe iyi tombora ukuntu ese mwebwe murayishimiye. Byinshi duhure muri comment. Dukomere ikipe ya Manchester City nayo ikaba ifite imikino itoroshye habe na gatoya cyane. Ikipe ya Manchester City ikaba izatangira ikipe ya Borussia Dortmund yo mu gihugu cy'Ubudage. Ikomeze isura ikipe ya Real Madrid yakira ikipe ya Bayer Leverkusen. Isura ikipe ya Villarreal. Ikomeze yakira ikipe ya Napoli mu gihugu cy'Ubutaliyani. Isura ikipe ya Bordeaux akora ikipe mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikomeze yakira ikipe ya Galatasaray mu gihugu cya Turukiya. Isoze yakira ikipe ya Monaco. Yarwaka urugendo rutoroshye habe na gatoya cyane. Dukomeje ikipe ya Newcastle nayo ikaba ifite imikino itoroshye habe na gatoya cyane. Ikipe ya Newcastle ikaba izatangira yakira ikipe ya FC Barcelona. Ikomeze isura ikipe ya Paris Saint-Germain yakira ikipe ya Benfica mu gihugu cya Portugal. Ikomeze isura ikipe ya Bayer Leverkusen mu gihugu cy'Ubudage yakira ikipe ya PSV Eindhoven. Ikomeze yakira ikipe ya Marseille. Ikomeze
yakira ikipe ya Atletico Club Bilbao isoreze ku ikipe ya Niyo Saint-Gilloise yo mu gihugu cy'Ububiligi. Ese abafana b'ikipe ba Newcastle mwebwe urutonde ukuntu mwakina imikino igiye itandukanye murarwumva gute? Byinshi duhe muri kombe. Twumvira ikipe ya nyuma ari ikipe ya Tothnaham Hotspur, ikaba ifite imikino itoroshye n'akana gatoya, ikaba izatangira ikipe ya Borussia Dortmund isura ikipe ya Paris Saint-Germain, yakira ikipe ya Villarreal yo mu gihugu cya Espagne, isura ikipe ya Frankfurt, yakira ikipe ya Slavia Braga, ikomeze isura ikipe ya Bordeaux, yakira ikipe ya Copenhagen, isoze yakira ikipe ya AS Monaco yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Bizera ko byinshi mwamaze gusobanukirwa n'imikino itandukanye mu makipe mukunda muri benshi, by'umwihariko mu kipe mu gihugu cy'Ubwongereza azagenda akina igiye itandukanye cyane. Nkaba nabibutsa ko n'imikino ukuntu iteye nta returu izaba ku makipe agiye atandukanye. Nk'urugero ntabwo nk'uko ikipe ya Chelsea izakira ikipe ya FC Barcelona, ntabwo wavuga ngo ikipe ya Chelsea nayo uzajya kwishyura ikipe ya FC Barcelona kugira ngo bakina returu. Ibyo ngibyo ntabwo birimo muri ano maturunwa mashyashya ya UEFA Champions League. Nkaba nakwibutsa ko bafata amakipe 8 ya mbere yabaye aya mbere agahita akomeza tayari mu mikino ya knockout, hanyuma andi makipe we ku kipe yakera kugeza ku ikipe ya 20 akisangamo andi makipe azasanga amakipe 8 kugira ngo babashe kuba batomborana, kugira ngo babashe kuba bakomeza mu mikino yo gukuranwamo. Nkaba nakubutseho kandi hano buri kipe izagenda ikina imikino igera kuri 7 yose, ikazagenda yakira imikino 4 ndetse inasura imikino yindi 4. Nizera ko mumaze gusobanukirwa byinshi mutari muzi. Dimwe muri kumweriza ikomeza kwifuza amara y'Imana, naho butaha ciao ciao. Kandi kubutuka na subscribe, like, comment na share kugira ngo tujye tugumya tubana mu biganiro byinshi biri imbere kandi byiza. Ciao ciao.